سلاف وريس تماشاوان هێژە دەرسەکە نودا بە مژارەکە نو دیسا ئەم پێشبەری وەنا ئەمە ئیرۆژی دەرسا کوردیدا بە هەورە بن هەوا لەونجی بخێراتن چاوانون باشن باشم مامۆستا چاوای باشم خودش ڕازی بێ سەر چاوە ئەمە ئیرۆ لەسەر هژمارێ کوردی بسەکنن لە کوردیدا هژمار چاوانە وەکە زانن هژمارێمە کوردی هەنا ئەم بێژن تینن لێبەلێ ئینسانن ژێ ji sedî sed hejmarê Kurdî bi kar nayînin em dixwazin û hinekî jî biçekî navê herêm nade nav insana de cudatî hene em dixwazin ew jî werê fehmê û di nav Kurda de hejmar jî aynî wekewa peyvê dî wekewa kelîmeyê dî werne bikaranîn em ê îro li ser hejmarê Kurdî bisekinin em ê pêşî dersa xwe em bêjin ji were bêjin em ê dersa xwe ji were vebêjin piştre jî em karin pirsnewe hebin pirsê we jî bistînin belê navê مجارە me hejmarê Kurdî ne hejmarên Kurdî belê em ê hejmara pêşî çi ye sıfır em ê bi reqemê jî nivîsin û em ê dûre bi Kurdî jî binivîsin sıfır û yek du sê çar pênc şeş heft heşt û neh û deh belê em karin bêjin hejmarê eslî ev in neweye ji yekê heta em bêjin dihê em ê pişt ji vê ji dirêj dewam bikin mamoste kerem nuh me acaba gerim herî nuh dibêjî em belakê em neh nivîsin tamam me xelet nivîsî neh em bêjin neh tamam me xelet nivîsî bû li vê nakê neh jî tê nivîsandin lê em karin bêjin bi piranî neh bi şeklî neh tê nivîsandin em ê cudatiyê wa jî bêjin yanî em bêjin hinek jê bi dîsê şekla tê nivîsandin weka sıfır em dibêjin sıfır jî em dibêjin nîn jî neweye em ê ji boî sıfırê em dibêjin çi nîn çi sıfır an jî di cana dibêjin tune neweye tune yani nîne yani sıfır sıfır tişek desême de nîne sıfır jî tê bikaranîn cana yek bi tenê vî şek neweye wek yek du dîsê şeklê vê jî hene em dibêjin çi em dibêjin du di do an jî do sê çar şeklê vê hene ne du do du do sê çar şekla an jî du ve her sê şekla tê nivîsandin sê bi vî şeklî tenê tê nivîsandin neweye dî tuneya çar dîsa bi vî şeklî tenê tê nivîsandin pênc dîsa vî şeklî şeş heft heşt ev nakê vî şeklî tê nivîsandin neh em karin bêjin cana jî dibêjin neh li Kurdî de ev e û ê bêqerar e neweye gelek cara ji dê li hevdû tê nivîsandin weke hejmar jî li cana jî dibêjin çi dibêjin hejmar yani li vê dirê binivîsin hejmar em ê vê ku jê dîsa peyvê em bêjin xerîb binivîsin me got çi me got hejmar an jî hejmar Tirkîn dibêjin çi sayı belê yani ne dibêjin bihejmêre bijmêre an jî neweye yani say Tirkî hem bi şeklê fiil hem jî bi nav weke nav tê gotin newê her du şekla tê bikaranîn hem nav hem jî dibe fiil lêker ev nakê jî me got hem dibe I hem dibe e hejmar û hejmar her du şekla jî tê nivîsandin belê deh jî hinek jê em bêjin herêm ne dibêjin deh herêm ne jî dibêjin deh neweye bi şeklê I hem jî biyê
ا تنویسندن بله حتی في دري ام كارم بيجن زيادة جداتي نينا نوي بله تيت شو قلتن بو ده دو دبيجن يعني بيجي دو بلكي وكا بيجي ام بيجن روجا بوري معنى او ده دو. اذا ام بيجن ده تشتر راست بي كنت اقول مثلا دو وكا كوبي دون بتركي نوي او معنى هي لف فهم كر بله پشتی دهیرا ام چی بیجن ام بیجن یازده یازده جی بده شکلم کارم بیجن تنویساندن بیجن چی یازده و یانزده yani درناج نه هیا درناجی net ne ya duvran بیجن چی دوزده دوزده anji donzde هر دو شکله حتی هم کارم بیجین در نجید بیجین چه دوازده جهیل رحای دبیجن 12 بیجین چه دونزده هری بله راسته اول هر نجید بیجین دوازده هر نجید بیجین دوزده بله دوره مگو چه سیزده سیزده پیشتره مگو چارده چارده پیشتره بیجین چه پازده آنجی بیجین چه پانزده نه yani الوی دیسه نه در کوی میدانه پانزده پیشتره جی ام بیجین شازده شازده پشتی شازده بیجین چه هفده هفده و پشتره بیجین هیجده هیجده هنجی جانا بین هیجده نه یجد که ناویده هیجده نویسن دوره بیجن 19 یا تالیه چیه؟ ان بیجن 20 بله جمعه کردی حتی 20 ام بیجن شکل کی تیگوت نویا ما مستب بله 18 هم دکارن 18 شی بیجن 18 18 شی هر بیجی شکلی جته گوتن لهریمنا بی شکلی جته گوتن براستی مثلا ام کارن بیجن اون بپرسه بما چما هم 12 هم 12 هم 12 سه چهار شکلات نویسندن جبر کو زمان کردی yani به نویسه زیاده مشهور نبود زیاده بلاو نبوده جبر ویکی yani گوه انسان aynı وقت هفدو دن 12 اولی 12 فهمت که یک جد 12 فهمت که حتی او جداتیت که ناوده لخته کو تنویسی مثلا كنت اقول يك هركس يا اي وكاد بيني تشاواد بيدي او هاتيه جوهرتن يجبر كويدي زحفنا هاتي نویساندن نویس زياده نبويا زياده مشهور نبويا چكي زمان كردي او بي في بي هاتنا جوهرتن ماموستا ميناك دو حيشت كانم دهو هشت كاري بيجي ام اشترى تشاوا بيجن از بناكي جيبم باقش بكم سانيكي ازي برسوات بدم حسن يعني جي كاز ببيجن دو حيشت او راستا يا نا بله تا برسكا ام بيجن جرين كر دو كردي دا ام كارن بيجن اغلبا ببراني پشتی دهيرا ام بيجن تي گوهرتن يعني وكتش ام پشتی دهيرا نابيجن ده و يك نويسم بيجن ده و يك بالتركيد بيجن چه مثلا بيجن بير نويا بير و پشتی يازده هد بيجن چه دي بيجن اون بير نويا يعني وك پشتی دهيرا عين تي تكرار كرن دي كردي الهرمنا الكيم هرمنا مكارن بيجن وك ده يك تي گوتن لهنا كلمه بلكي لهيرا رحايه تي گوتن نويا بلكي تشاولك مثلا بلكي ام بيجن ملي تشاولك بلكي بنگولجي وك ده يك تي گوتن لام كارن بيجن
زمان نویسی ده ام بیشن لهرم کوزیده ام بیشن کردی ل تیاخفتن به شکل 11 تگوتن yani Yani dinlevîsê de ê 19 were Ewnakê were gotin çêtir em karin bêjin rastî akademîk çêtir li gor rêzmana di malûme di zimana de bi şekle heye hinek jê piştî dihêra tekrar dikin weke Tirkî û hinek jê heta bîstê tê tekrar kirin. Mesela Kurdên bêjin çi bîst û yek, bîst û do, bîst û sê, bîst û çar. Yani piştî bîstê re ew yek do sê çar têne tekrar kirin. Piştî sihî re jî ne lê sih û yek, sih û do, sih û sê, sih û çar tê tekrar kirin. Lê piştî dihêre em tekrar nakin çêtir. Em weke 11, 12, 13, 14, 15 bîstên bêjin. Em karin bêjin îngilîzî de jî, di erebî de jî heta bîstê nayê guhertin. Newê şixwe em bêjin wek heftê şêdibê piştî bîstê re tê tekrar kirin. Weke ku mesela îngilîzî dibêjin çi? Dibêjin 11, 12 newê. Yani piştî onê re piştî dihê re yani piştî em bêjin 10 nabêjin 10. Belê Kurdî de jî her du şekla tê gotin li piranî wek 11, 12, 13 wî şeklî têne gotin. Belê tê çi gotbana? Pêşî hêm em neçûne min ji piştî em ê piştî bîstê re em ê deh hejmarê xwe bêjin lê beriya wê dixwazim hûn herekî mînakekê ji hejmarê Kurdî bidin. Mamoste berê vê tiştekî dikarim Kerem ke. bipirsim. Gelo çawa di îçê di hevokê de hizmara tê bikaranîn. Belê yanî ji xwe em bêjin insanê me kevin çêtir di nav zimanê Kurdî di nav hevokê Kurdî de em karin bêjin her wextî hejmarê Kurdî bikartanîn lê vê dema nêzîkî me em karin bêjin insan jî îdî çawa dikin zêde nav didin ne ya mesela nabêjê min ev bi dihê kiriye dibê min bi onê kiriye nizam bi hîsêne ne dibêjin me bi onê kiriye me bi 50 kirî me bi 60 stand dibêjin bi rastî di nav Kurdî de jî em bêjin hejmarê Kurdî zêde têne bikaranîn tervê ez ê mînakê bêjin piştewûn bêjin mesela dibêjin çi dibê sê zilam sê zilam çûne masiyan belê sê zilam vê dirê li ku dirê heye hejmar di serê wê de heye ne ya ev zilam nava ne ya nav sê ev jî hejmara wê ye ne ya yani jem karin bêjin belkî reng dêra wê ye çend zilam sê zilam çûne em bêjin masiya di Kurdî de vî şeklî min îro deh bûyerên mezin bûyerên mezin mezin te çi kir di rojnameyê de xwend. Di rojnameyê de xwend. Belê li vê dirê li ku heye hejmara me Deh bûyer. deh bûyer ne ya bûyer nava deh jî çi ye hejmara me ye belê mînakê ji me re bêjin kerem ke Min îro 5 fîstan girtin. min îro 5 fîstan girt. Belê li ku dirê heye 5 fîstan ne ye yani em nabêjin 5 fîstan em dibêjin Kurdî de belê Gülsüm dixwaze bêje Ez jî bêjim Kerem ke. roja îniyê saat 12 de diçim dibistanê. roja înê saat 12 de saat 12 diçe ku dirê dibistanê. diçime dibistanê belê diçime dibistanê roja înê saat li 12 ne saat li 12 te got saat belê yan jî li 11 nîvê ne yan jî li 11 nîva dibêjin belê em ji em ê hejmarê yekane bibûrin em ê çinî yê deh zaten piştî bîstara
عینی تێ تەکرارکردن 21 22 پشتی سهیرە دیسە سویەک سوودۆ ئەمێ یە دەهدەه بێژن پشتی دەهارە مەگۆ چێ مەگۆ 20 20 مەگۆ 20 بڤی شەکلی تێنویساندن پشترە ئەم بێژنە وێرە چێ سی 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 ya da su. سه yani jid bejin se. Her du şekla işte gotin. Se? Se. 30 Türkiye. Ben binivisin mi? Ben binivisin. Si. Anji. Se. Türkiye 30. Bir mana gölgeci heye. Dedi. Ne o ya? Si. Si. De mana gölgeci Türkiye. Hem de Daire dedi bir ne o ya? evcirasta evine mı ya. usta? He? Evcirasta su. او جراسه معلومات دز هر زمانی ده هي جانا بيفن جي هنا دمعني وهنا نويا بس بيتش بن سيا داري نا برتوكا هيا ام بيجن سر بياسه ده بيجي سيا افيني نويا بله سي پشتی سیره ما گوچه Çel. çıl. çil anji çel به هر دو شکل اوشته نویساندن çil جی پشتره ما گوچه پنجی نويا پنجی جی ته گوتن و پنجه جی ته گوتن پنجه به هر دو شکل اف جی ته نویساندن yani جی گوتن بله پشتی پنجه ما گوچه Şest. شست شست ام کار به شکل کی ویدی تو نه نه Şest. وک وی شکل ته گوتن شست ام بیجن چه هفته بله هفته پشتره Heşt. هشته هشته پشت هشته را Nozde. نه Not. نوت نه نوت 19 چه بو یا یک کلمه نه پشت 18 را بیجن 19 نوت و پشت ویرا بیجن چه Set. Set. صد بله اوجی به شکلی که تنم کارم بیجن ته گوتن ته نویسنده پشت صدیره چه هیا Saduyek. Set صدیه uyek. Mamosta emi ara. صدیه yani ben بگم منش بحث صدا کر صدا مستر چه هیا صدا مستر Set uyek. هزار هیا Hezar. Ha. هزار yani اريش صديق صدق ama yani ام بیجن ve ام بیجن جدایا ام بیجن چه هزار Mamosta set uyek. اوجی چه Çati. صد و یک بلا دقیقی میبینین صد و یک چهات نویسندن تب رقمی پرسیان و بنویس Ebe binivisi. بله ام بیجن Vazım. صد و یک بله د کردی ده ام کارم بیجن د ناف وقتی کو ام بیجن ج بیسته بورین پیوجی بیسته بورین د نقبه ام کارم بیجن نقبه هر دو رقمه ده او هيا و کام بیجن چه بیجن چل و 5 مثلا تركي بيجن 45 يعني تشل 5 نعم لما كردين نقمه وادا نوادا وهي Türkiye U ile karşılaş yani aynı anlama geliyor Türkçe. تركي الى و تها عين معنى لنهر وقتي نهر وقتي جانا جي معلم الجور هفوكا معناه Ezu بله إذا كردي ده بدنقبه هردو أم بيجن هجمارة دجي و تي بكاراني يعني تركيا ده بيشت ب 25 يعني ناف براوده تشكتنيه bağlaç diyeceğim Türkiye. بله Mina win نوك يعني أري اف او ويا لبلد ناف هجمارة ده تي بكاراني يعني فرقك از وجهات شونا دبستاني و 21 او هردو او عينينا لبلد دناف هجمارة ده كونه يقولن غلط كيم تشيد بيعني بله Mamosta Bak, de hazaru devek. Rasta. 10,000 و 10 بله يعني 10,000 و 10 و 1 يعني بتر 2011 لكو ام بيجن 10,011 هي خوشكتر هي باشتر çedi بله 10,011 يعني 100 سالا نه سالا ام تيده نه 100 سالا ام تيده ki ne Hazar. 22 21 نه 21 Ha. بله ما قلت له بينج امي يك مازن بيجن وما خلاص بكن يك ام بيجن بي وك مازن وكا وكا بخينه كلام حسن Hazaru nesu nodu heft. بله 1000 امي يجي بنفيسن 1000 و نهست
9 و 7 بله ما چاوا کرد من نافبر 1000 و 900 و 9 و 7 نافبر هر هجمارێکی دا چه هەیە وهي بله دوێ ئەم الفيديو قاد بکەن بالا خۆ بکشێنە سەروێ ئەم ناکەی ئەم بێژن گرینگە چکو هەنێک ژێم هەڤانەمەت خوێنین جانە دبێ 1975 1997 ئەو کێم تێگوتن ئەو ناکەی غەڵەتە ئەم کارم بێژن 1997 بله دەهەما وەختێمە خلاص بوو نەوەی هژمارەمان خلاص نەبوون ئەم بێژن مژارە هژمارێ ئەمێ دەرسەکەدی دەدیسا سەروێ بسەکنن لێن ها وەختێمە خلاص بوو پشتی دەرسەکەدی ئەم دخوازن دیسا پرسێوەژی بستینن و ئەم مژارەخوا خلاص بکەن بله تەماشەوانی هێژا دەرسا کوردی لێ دەرێ خلاص بوو بەرنامەیە کوردی وەختێمە تەمام بوو حتا بەرنامەیەکە دی ئەمێ دیسا هەورە من بمێنت خێر و خۆشیێدا بخاترێوە